Ole tuna kan thlir me ki vai va kon zo nuaya pusang than moi in van duai thak tak maya chim kha ani a pusang than moi in tuna hian a chim chi ani hey mihring an tam ti chuan tuna kan thlir me ki September ni sang ni som ni pali daruk le chan ve vel khan republic venga khosa piching puite in assam type chu a chim le a bungrot le ma zong chu man ni in anun na cha ne ro an om lo ani kan mule kan riat angin kum tin mai fur pui alo thlena piang mai hian hetiang ang in chim kan ti te khopui chunga tui hok luan na sat lu tu ka wanga har sat na kan to na te le heng leikhi kan ti ang chi te a thleng na sa thin em maya kan malam huna fur pui te kan lama chon chho zelanga hetiang din huna kan din reng hi chuanin him tok lo nun na tan po lo om tak tak thil kan ma chon chho zel theidonin an langa hetiang laga kan him theina hian sarkar tang te hian kan ram lei dung zir chian na te le he kan khopui chung te po han zir chiana mun lo om lai kan ti te engtin mo chiat na kan to ma a han chei that han siam that te hi ne thin ta sela i heng hi kan ramin kan mamo niin ka ria tin heng ba ka hian tui hok luan kor te hi mu mal tak tak tha tak tak kan nai angaya tuna kan din mun anga hi chon tui hok hian luan na mu mal anei thin lawa hei hian lei min a siam na sa khop maya hetiang te hi kan sarkar te hian ngai tu se tui hok luan na mu mal te hi siam ta se heng hi kan ramin ama mo le ma kan son na tur tak ni poina langa chuwangin tun huna hianin heng kan ram chunga thil thleng mek te han thlir hian ril ruwa aron lang liana ma son na tur kan langa maya tin thanem ngai thuin kan ron soi lang ve ani